kërkush këtu s'mundet me i këshyrë për pos hordeve. Ama ky shive nuk pe din që e ka gjallë gruën se nuk ka këshyrë. Po normal adhune sem të ditë. Oh, but you can stand and watch. Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhë të një video për mirë se erdhë Shqipe të një epizod i lojës e shumë pëlqyer prej anës juaj. Çdo ditë komente, çdo ditë like, ja ka më mirë, s'po moj Shqipe mu zgju më mirë për gjumit se sa që shem të zgju qëto ditët, ku pisha komentet për këtë lojë. Shumë na ka knaq. Mu sidomos Shqipe s'di bro, shumë tepër e mirë në gjak më ka i. Kena mu mërzit shumë kër të kryet loja. Gjashtu edhe për ju. Kështu që po, ka mu konë Shqipe që kjo aksioni, që kjo epizodi shumë interesant, për shkak se jena të shku tash me atë Iron Mike-in, me shku me morë tritol apo dinamit, edhe me shku e ati të hordet me ja përplas, me ja shpërthy, me ja mbyll dhe me thonë vendin. Kështu që qëtu kena tash mu taku me to, edhe kena me shku ati e Shqipe. Ready? Where are we headed? This time you're gonna have to trust me. Okay. Kuena të shku, kjo po thot besa mu, okay. Okay, where are we going? You know what they used to mine all around these parts? Yeah, mercury or something. That's right, cinnabar. They extracted mercury from cinnabar. Folks back east think it was gold mines out here and silver. Not so. Back in the early 1900s, cinnabar was worth more than gold. To operate the mine, you need TNT for expansion, blowing out new tunnels, clearing cave-ins, that sort of shit. And to own TNT, you had to register with the county, keep copies of the keys to all your lockboxes with the commissioner. Wait, the county courthouse? Where the hell is that? Thought you knew. It's in the old federal building. The old federal building. The one in Sherman's camp. Jesus, Mike, what the hell? You told me that you were never setting foot in that place again. Did I? I don't recall. You were drunk right after Joe was killed. Did I tell you why? No. Here. Turn right, here. This is it. Okay, qëtu pas me ardhë. Oni bashku këtu ku ka shumë zombi. The place is gonna be crawling out. I don't think this is a good idea. Where there are holes, we'll be safe enough. All right. That there? It's the old federal building. That's where we're headed. Qa ti kena me shku na, po thot. Oke, mas e kam edhe këtë plakin me vetë, Shqipe s'potut na fërt. Stay out of the buildings. Ky plaki... We gotta head over this way. Where are we headed? Just follow me. Key will be on the commissioner. And you know where he is? Where his body is? Yeah, I think I do. Okay. You heard what happened here. Yeah. Everybody got wiped out, man, woman, and child. Only a few got out, and you were one of them, right? Only 2 got out. Me and Nora. But it wasn't the freaks that took us out. What do you mean? Here. Që që shpa I kem bici rrukat. Aha, bici rrukat e vëll. Oke, shtu posna me I. Oh, holy. Kuku. Tu pas kam po darsën këta. Hida. Fu fire. Oh my God. What the hell, Mike? 2 weeks in. The ammo was gone. Shpa ka në njerës këto, njerës të këtia? A meeting. Right here. Oh, we knew what was coming. We knew what was coming and we were prepared. The fight didn't last long, but it was bad. Këta po s'kan luftu Shqipe. After all, and hell, you can see what they did. Like I said, 2 people walked out of this town after all was said and done.
Some days, I wish the hell one of them wasn't me. Po kanë kon njerëz të këtij shipe këtu. Ose dikën që I paska njof ky, I paska pos. Commissioner's over there in the bean counter suit. Go get the key so we can get the hell out of here. A peshe ky I paska njoft, ku kanë shëndru shipe këtu po infektoj ka njerëzit. Ky pinif ka këta krejt, në fakt jo tash mas I kanë vdek. You brought me here you brought me here because you wanted me to see this. Not true. All right, you got the key. We're gonna go get the maps to those mines, just like I said, and we're gonna get more than enough TNT to seal every cave in the valley. Bullshit. You are right about one thing. I'm not sorry you've seen it. Not following you, Mike. I am talking about the war that's coming. With the Rippers. The one that Skizzo saw hot. Who cares how many die? Që vesh pak të marrë pluma, vesh pak. Vesh pak. Never mind. Come on, let's get this done. Që, vesh pak, prit. Here's the door. Yeah. Place is locked up tight. Pritëm se kanë... Oh. Come on. Që, prit, kështë të nëllë misionin, jo, mos. Okay, hajde. Smells like something died in here. Nudes. Yeah, smell them. Bad business. Never much like kids. We always tend. Okay. Hashem. All right, this is it. Now we got maps to every mine in the county showing where they stored their dynamite. Okay, come on. Oh. You hear that? Oh. Yeah. Were you expecting anyone? Nope. Do you have my back here? Hey, I don't like starting trouble, but I'll finish it if I have to. Oh, po s'ka dikush tash, a janë asi me armë, a janë ripera, a janë zombi shipe. 3 grupe tash. Dikush na Marau derat po s'ka I could take care of myself. I'm not saying you can't, but remember the last time that we were out in the shit. Yeah, like I said, I'm standing behind you. Ai, këta janë shumë të lodhët bën nonë. Men coming! That's all of them. Let's go. Shpaka, po m'duket ajnë të bërtit ma shumë. Jo, bro, zonin e kam tamon. Right behind you. Po m'duken se shumë janë të bërtit. S'kan bërtit që kaq. Okej, ta marrë që tonë. Okay. Au, këtu e ka dhe zombi. Reload! I got this. Au, janë nisi edhe shime, yes, baby. Freaks. They're bringing the whole goddamn town down on us. Hey, son of a bitch! Now I got you. Shumë bëjnë të bërtit. Lost one! There we go. Down! Come on! Gotta pull back. Pull back. Stay down. I got this. Okej, duhet me këtë plakin me nejtë ofër. Take it! Fire! Fire! Bro. Shumë arme fort që kjo shipe. I'm right behind you. That's right, boys. Keep them busy. You're doing all the hard work for us. Yeah, come on. Okej. Get in there. Finally. Shumë bëjnë të bërtit, më falni shipe, më falni vesh pak. Jesus. Oh, që zombi! Zombi të e mytat njerën. Yes! Myte! Okej. Return to your bike. Okej, këthaju po thët të motori. Ku alo pos ka kënina njerës shipe. Sniperista. Abe që kom qef me orë do zombi që tu shipe edhe... Që shme thonë? There's the bikes. Come on. I see him. Ta mys qatë sniperistin njerë. It's not over, Mike! Come on, Mike! Vdeki, Majki. Qysh më sniperist. Qysh më vdekja, o Mike? Qysh më ton ky burr me dek? O Mike, rritet. Më shpak be mu fsha kam naj bomb, Ku po shkon ti? Okej. A ka qëtë? I ku ato gjujt be që kja rëspija? Po ndoke si...
Oh! Jesus, what a mess. Now you know Oh, why no one zombie. goes into Sherman's camp. Oh, shifi zombie Eddie atje. finds out you're out here Oh! risking your ass like this. She's gonna be pissed. Ikum. How would she find out about something like that? Ikum se shumë janë të Not ardhur. from me. Ikum, yp motor. Ypi ma shpejt, ypi. Ec. Ik. Ik, bablak. So about the Rippers, why you wanted me to see that shit? No, Deke. I always saw a bit of myself in you, back in the day. How's that? You don't give a shit. Oh, you care about your friend. Don't want to see him die, but me? Any other goddamn person on the planet? I don't think so. Caring will just get you killed. Yeah, that's right. Thing is, not caring will get you killed just as easy. The good folks of Sherman Camp did was stop caring about anyone but themselves and their own. Easy to kill a man when he's just some piece of meat standing between you and what you need. Skizzo wants to kill Rippers because he don't think they're human anymore. They don't count. They're standing in the way of what he wants. Well, I don't buy into that shit. Okej, më rënjëm shipe. U larguam preja. E ka nis shumë shime ra. You know, Skizzo, he wonders why I'm a pacifist. That's what he likes to call me. He thinks I'm gonna get everybody killed. Well, are you, Mike? Are you gonna get everyone killed? The freaks aren't gonna be around forever. Now, when they're gone, we're gonna need some folks around here to help pick up the pieces. Hey, look, hey. I don't like Carlos and his Rippers any more than I like Tucker or Copeland and his goddamn truthers. All right, but here's the thing, Deke. I'm not going out of my way to kill any of them. I've had my share of killing. Even if Carlos comes for you? My truce will hold. You can bet on that. Shife bro, Shipe. Vesh pak, tash ja shpjegoj. Shipe, është të bëni gabim ky plaki. Tash ja shpjegoj. Vesh një të... Ky plaki Shipe, që po bën marrëveshje me Carlosin, me liderin e riperave, atyne që gërvishen, që prejan. E ky, unë e pi thom që riperave s'bën mi zombes. Edhe duhet me mytë që ose i shojmë. Ky po thot jo. Se unë e më të bo, marrëveshje kinse me ta. E unë i thash, ti pi beson ati, po qka në qëfësaj vjen të prejnë best, të thikën mas shpine ta shte. Ky po thot, unë kom besim. Besimi do jetë aty. E që aton shipe ky, unë e po thëm, nuk bën mi zon bes aty ne. Os na mor dishka të rej. Nuk bën si për me nëzon bes aty në qenve. Deke, how's my favorite bounty hunter? Oh, mu kanë hop arm të reja. How are things in the gun trade? Arm të reja shipe po s'po di bre nonën cili është ma i mirë bre, vesh pak që kja arma. Pas ta kja tjetra. Mike, I ain't gonna bet on that. Your truce ain't gonna hold. Vesh pak shipe për që snajpën kisha pas shef me marë. Rippers, they ain't human. A mos kam shumë pare. Nuk kam pare shipe, kështu që piruj edhe njëherë paret, okej? Yep. Dhe sa ti bëjt dë pare, edhe i kam për moment të shipe 1900, se nashta sun për muni ju mi pa. I kam 1900 euro. Kështu që, Good choice. okej, ky flashbang, ja, zvet nuk e di për qa. All right. Okej, vetëm pak, shkaj te... Hey, come around more often. Vesh pak, ku janë ata të bountit? Se edhe në bounty m'jopin kredica, që ashtu. Hey. S'pas, na I shumë. saw Boozer the other day. Your friend. right? Okej. All right. See you later, Deke. Tash e pas na shipe një mision tjetër. Misioni është ta mushi me benzin. Vesh pak, ka hap këtu na i sen? Jo, këtu level 3 vetëm kur po hap kanë. Kjo tjetra koka për Vinst. Okej, kjo s'po na duhet fort. Edhe gomat. Okej, kjo, një këtë modet e mi kanë... Aha, okej. Starter tires.
Dhe me thonë qëta goma ti ka mëne, qëta ti bëj. Your bike's looking good now. A mu shi benzin, këm që kena me bo, po na thot shipe, me këtë O'Brienin kena pun shipe. Me shku edhe me njek ato punën e O'Brienit për me kërku për grun teme, okej. Gjashtu I kena shipe edhe nestat këtu, 6 nesta. Okej, mujna mi djek vetëm ta shë shipe, a kam tamon kësi, vetëm pak. Dhe me thëmë 5 molotova I kama, 5 molotova muj mi pas, atje jenë 6 asi. Dhe me thënë a duhet edhe një kerozin. Pa ajtë se bese që ka me pas atje shqipe, okej? Atër për njëse taulon ti. Boni gati shqipe të... be qfar grafik shif në djele, GG. Vala që ke loj shqipe ka me nashti me kajt. Shune be qfar grafik shif në saj bukur. Vala ka me nashti me kajt ke loj. Shqipet e mija. Shkojna ma shpejt sa është dit. I wonder how Boozer's holding up. I guess I should go check him. Qysh mërdek jashtu? I rashë shqipe një pëmës. E kena shqipe tash një mision tjetër me shkue të Buzeri edhe me shiku se qka po bën vlovjem edhe. Yeah, Mike, speak. Butcher brought in Shane Riley, but when I went to the shack to question him, he wasn't there. Yeah, about that, Mike. I tried to bring him in. I really did, but he, well, put up a hell of a fight. So he didn't leave me much choice, Mike. He didn't. Remember what I said about how we do things around here. Yeah, Mike, I remember. Lost Lake out. Okej. Thanks, Ricky. Ku marru. Good night. Deke, you gotta hurry. Ricky, what's going on? That guy we've been looking for, Eric Lynch, who murdered Camel and Reed at the farm. The Lynch man. Son of a bitch. You know where he is? Yes, yeah, he's on the north shore at the old boat launch. Skizzo wanted to go after him, but Iron Mike said to get you. I'll get to him. Thanks, Deke. Hurry. Okej, Ricky, okej. Shqipat e mi jam falni, amo keshtu full me... Addie, you there? Taking St. John to Lost Lake Infirmary. Come back. Hey, feeling a little out of it, you know. You okay? What's going on? Boozer. Hey, nothing. I, got tired of listening to the Radio Free Oregon. Can only take so much of his truth or bullshit, you know? Deke, Addie told me how I'd be dead if it weren't for you. Getting the NI, whatever the fucks, you know. Boozer, It must have been fun. Pulled me down while she fucking whacked away at me. Remember how, Jack carved up that turkey last time we was all together? It kept slipping all over the goddamn table. Yeah, Boozer. I remember. I still feel it, you know. Knife. Worse than the Rippers. If you hadn't been there to hold me down, I don't know what would have happened, Deke. I don't know. Well, it's done, Boozer. It's done. It's over. Deke, sorry, I'm feeling a little woozy. Yeah, hey, Addie's gonna kill me if she finds out you're out of bed fucking around. Yeah, I hear a bunk calling my name. Lost Lake signing off. Hey, listen, Boozer. Shit. Yeah. Okej. Okay. No, non è suppressorit.
Another bounty. You there? Yeah, Ricky, what's up? Po mos më thirrni bre nonën ja kojsha se unë në siklet temin. I'm sorry about what happened to Boozer. Yeah, probably not as sorry as he is. Look, Abby wanted you to know that if you hadn't brought her that listed knife, Boozer would be in a hell of a lot more pain right now. Yeah, well, it just made it easier for you to carve him up. Anyway, we hope he makes it. He's my friend too, you know? Hey, listen, thanks for bringing us in, Ricky. I gotta go. Deacon out. Pa normal që ju gana go, Mshilja gojen mo, më falni shipe. Captain Corey! Get Captain Corey! Captain Corey. Radio him, damn it! The outpost is under attack! O, thoj Captain Curit, O, bro. Po dhe sa ka mër familjen. O e shipe, vetëm pak bro, se pas shazotin që 5 minuta as me forë s'ku mujt. Shipe une, kur t'jen të folë këta s'un foli se kom qef me ngu qa pëndu, adin si një loj. Do me thonë, erdha këtu, erdha me e kërku për O'Brienin këtu, gjashtu jem t'i djek edhe nestat, edhe 5 trofëllam kanë jetë. Arsyeja sepse jem t'u lujtë serios, është për shkak se që tu mundet me pos horde, jo të mdhaja pasit vogla. A dini që em ka një herë që tu që ka pos, e qaton, e ata të më thirë në telefon mu 100 erë, aja Ricky. You were saying? Corporal, we gotta move out! We gotta move out! Corporal, and more are coming. Corporal? Militia? What the hell? Po sa... Edhe sa ka mër nonën... Hey, Deke? Ua, Diki nonën ta on këty... Ricky, Pa yeah, ba maj I'll mamaj bet që you s'po got a nalë që job for me. Amerikis, goja s'po të nalë, ke I'll maj stop vajzë by. ty. Deacon out. Ko e 70 thirrje, ej, ma zi se kur të thirr gruja, kur të bën e se n'keq, 70 thirrje, për balë mër mo? Unën... Deke, this is Tucker. Stop by. I've got work for you. A, plaka në nonës ty. Hey, okay. I'll see if I can make time. Deacon out. Unën zavol temin, Another one. Yeah, time to light it up. po time të lajnin up, po mos ja qel telefonin aty në, se je në siklet tonin o bac. Something out of this. Je në siklet tonin o bac këtu. Une sa emocione ka me nonën, po tut në hordet mos e nafër ky në telefon ata, po bëllni ma lajle. Deacon St. John, come in. Ua ta kajt nonën Deacon St. John'i. Hey, Cope. Now let me guess, you got a job for me. Okay. I'll swing by when I get a chance. Deacon out. O zoti mall, o zoti mall. Balmar më mos dilni, okej. Okej, që atje kena mu taku me O'Brienin, ta shqip edhe 3 nista na kanë jetë. Inshallah e gjojna edhe një kerozin shqipe. Që të ofër, i shkon mirë me gjetë edhe një kerozin. Shqyqyr, o zot. Fal për kerozina mas shpine. Okej, mirë është. Ta shqip edhe 3 nista kena me djek edhe ta ulon ti e ka kryt ma rahat adin. Se që kjo veni shumë i rëzik shë qipe. E shpak, që të më duket e kom djeka, vetëm sa e djeka, ha? Okej. Që tu shqipe që shposhijet vetëm sa e djeka. Që apet edhe një kerozin. Okej, edhe shto. Është pak. A ka që neja mundet me pas në sen? Vetëm pak. Dhe me thonë që tu shqipe janë edhe 3. Edhe 3 kësi, po është e vështirë shqipe me i dita. Dini si këtyne herë që shkojsh në esu një gjinsha. Unë bro për që ato shqipe në zavol temin prej këtyne e këta të më thirë mund telefon. O muaj kaj supresori tash. Tash nuk bën fort me gjujt me kallash se bën zonë. Ku mundet më konë mërë nonën tjetra.
Jo, këto jo, se kjo më konë thët. Që të një kerozin. Okej, që tu jo. Oni atë, pro, ku mujnë më konë edhe trebe, vla? Ose adin shka ta mori motorin edhe të shkojna me motor, shipe, okej? Bile edhe me na një ka ta abe shumë kam probleme këtë. Me shpak be bro, qysh përdurën koktelat më këtu? A dini, ka njëherë që ka thoj ke mund është me pi koktel. Për me të rrit për shembull, po se jam të dit. Me shpak të skill pointa që i vetëm pak. Këtu që qëton, ta hap me. Qëton, edhe qëton. Për mi mix 17, pastaj ranged. Qëton. Okej, na u rritet kja. Ma shumë, okej, ma shumë pluma. Kja plumi ma i fort. Edhe në që se kap headshot të rritet energjia, okej. Pastaj edhe këtu na ka njet. Okej, ma shpejt. Qëto, edhe na ka njet edhe 3. Jo, edhe 7. O, s'pas na. Edhe 2 skill pointa. Edhe 7, edhe s'kom, pastaj, okej, mirë është. Ta marrë mi shipe na qatë motorin. O, hordot. O. Mom, qërë se pa ka bën po përtasish? Qërë se pa ka bën po përtasish? Jarën jem. Vesh ta bëjt lojen save. Aso pe bën save pipe në bizik. Okej. Shipat e mija. Shipat e mija. Da është takin se me e bo një challenge, shipe. Për me bojën shumë lajka e mi mytun e krejt qëta. Jo. Shipe, ish ma mirë. Shala nuk e nin motorin. Okej. Që tu besoj që mundet me pas kësi. Ajo. Po ku mundet me pas mërmo kësi? Okej, qëkona te O'Brien i shipe, pastaj që se na del në i nest, e këshyrëm se për momentin si jem të dit. Që piktu peshonistin. I'm at one of your beacons, the one outside of Rogue Camp. Që peshon shipe. St. John, copy that. Why am I here? I show Hilo incoming to that location now. Be ready. O'Brien out. That's why I'm here. Okej, vjen një helikopter po thot. Edhe një ka helikopterin, okej. John, they should have arrived at your location. Do you see them? Yeah, kind of hard to miss. What do you need me to do? Get close to the researcher. Remember, you have to stay in their proximity or I can't intercept their data. Okej. Yeah, I get it. Okej, duhet shipe me ja vendos një GPS. Place a tracker on that chopper. Come on, guys, just gotta clear out. Can't let them see me. So what the hell are you boys doing here, huh? Got it. Area's locked down? O'Brien, the tracker's set. You should be getting telemetry. Here he is. 2060. We've now completed a survey of 24 nesting sites, including those at Marion Forks, Pioneer Cemetery, the Cascade Highway lumber site, the truck stop on the old Belknap Road. Okej. Po rejna qëtu shipe? Qëtu qenë kanë shipe 2 nesta, shifni aty të mapas. 2 nesta qëtu. South of the Belknap crater. I got a question, Doc. Sure, it's not like I'm busy or anything. The nests. What are they building? We don't know. Why do they only build them in, buildings, structures, cabins, things like that? We have a theory that... We never see them where wild animals would build. Trees or out in the wilderness, only houses. You finished? Sorry. The guys back at the lab have a theory. I'm sure when they're ready to talk about it, they'll come rushing down to the barracks to let you know. Just asking. I see things too. I wasn't always a grunt. Can I continue? Sure. South of Belknap.
Some areas of the Belknap wilderness were not surveyed due to the proximity of nesting sites to human encampments. In particular, a large at Salve Hot Springs. Këta shqipen të bon disa etime eksperimenta din për këta për frikersat, për zombit shqipe. E O'Brieni, pse shqipe për dënë që shtu me bon, është për shkak se diçka ka këtu të komplikume që ai nuk është tamam bashkë me këta. A din? E ai po do me di se çfarë po bëjnë këta të vetit. Ai është me këta kështu i nënshkruajtë tamam. A din? Okej. Tash ndohet shqipe me shkuë mu te motorri mirë, po must be nice flying all over hell and dawn and finding time to read. Jesus, O'Brien. Don't. Okay, now I just gotta get the hell out of here before one of them spots me. Okay. Ti kum shqipe të motorri. Edhe pastaj shkojna që aty edhe i djegum që ata, se që aty qenë kanë edhe që ata dy. Okej. Ajde shqipe. Amo inshallah mëjna me gjithë edhe të fundit. E pastaj kena me shku te Bozeri shqipe me këshyrë se që shon Bozeri, ja është mirë. O'Brien, are you there? Oh. I can't talk right now. I'll be on this channel later. Out. O'Brien? Oh, god damn it. I'm getting tired of being your errand boy, O'Brien. O, nonën sa shumë pas ka. O, nonën, qajnë të bo më kështu? O, bro. O, bro, qajnë të bo. Qajnë të bo kështu. Shumë kokët ormuta. Shumë kokët. O, se për na nina ta hordet për na dreqi. O, be shumë zonë po bën ky kalash i be rëp. Koko inshallah s'na nin hordet. Se shqipe nuk bën me bon shumë zhurë, ma tin. Usha ka mu i mi vendos nëj supresar, jo. Ajde be tja djeg mi ma shpejt bre nonën be. Tre shqipe i kanë që qëtu. Më shpak t'ja qes një kësi. T'ja qes një asi. Damn freakers, burn! O, nona. Ah, nona sa shumë. Diego sa po ta, Diego. A i kam edhe dy? Okej. Okej. Oh, mos e në... A lot of ammo left. Kuku bre pasha Allah, nuk o normal o bro. Ves mër tja djegi që ata dhe i ka mër familjen mër. Kuku bro pasha zotin sa të kshi. Ma shpejt mër nonën edhe sa janë. Nuk e një nalt. Një nalt. Një nalt e një kumër.
Edhe një ku është o vlo. Edhe një. Ku sa shumë be, pasha zotin. Okej, edhe një shqipe edhe ikom, okej? Veç edhe një. Djegu nëse pa ja o motrë. Nikni, qau. Qau Bella. Qau Bella. Qau Bella be kuku be shqipat e mija. Ma shpet. Yp. Ikum. That's the last nest. Should make it safer to ride through here now. Okej. I kena shkatru shqipe krejt, e kena liru vendin, man fun. Okej, tasha mujna me po fast travel të... Shqipe ako si like me bo, ju luto ma. Bani like me, për fajla sash. Bani një like shqipe, kuku. Pasha zotin e. Edhe plus nuk jenë kon hordet, po imaginani të kishin hordet mërë qa kisha ek mërë. Imaginani më shqipe mërë. Okej, qkojna të buzeri shqipe të akshirëmi se a unë shmirë buzeri, mirë po pare se me shku të aj. është pak kja jap do. Ja shes krejt që ta, okej. Shkojna vesh ta mush mi pluma shqipe. How's my favorite bounty hunter? Hey Blair, how are things in the gun trade? është pak, shka sot e blejmë, Whatever you need, I got it. Okej, njëherë s'kam pare për kësi. Në fakt kam pare, po s'pëdi be shqipe. Ma mirë po e pres për që to me marë, okej? Level 3, okej shqipe? Sa është maj fort edhe... Okay. Se kom indru armët. Yeah, good. Ai nuk është që e në të këshia ata, po... Here you go. Vesh desa të hypëm level 3, se jena level 2 për momentin. Ti marrë me dhe të që si. Good one. Okej. Yep. Shkojnë edhe ta mu shumë full shqipe me asi, me benzin edhe për shkojnë atë buzeri. Ta shem se qysh është të na bo vlovi. Buzz, how you doing? Shit, you really need a lot of fuel. Okej. Ta këshirëmi, a është mirë vlovja, qka i ka ndollë shqipe këti. A është alo se qysh u konë, sy të kuq. Ma mirë ka bu. How's it going, brother? No, Deke. I don't know about you, but I could use a hand. Genoa. You lay down. Yes, ma'am. Cool, Genoa. Can't have visitors just yet, but I could really use a hand. Okay, I'll see you later. I'll be here. Hey, Doc, seriously though, will I be able to play piano after all this is over? Very funny, William. Lay down. A muj me lujt piano, pi thot mosane. Qfar piano, aj piano së mund është me lujt. A në toj po shqipe se sa në qef është buziri. është në qef. Për shkak se është shëru. Good, that's good. All right, well, I gotta go take care of some shit. Like I said before, William really does owe you his life. Boozer doesn't owe me shit, I owe him. Hey, I saved 2 more. Eddie and Mia would have died without those antibiotics. Që sa mirë. I just thought you should know. Pa im dirsh, okej. Kja po thot shqipe, me qata antibiotika që ti mi ke prun, e ke shpëtu edhe buzerin vlovin tën, po e ke shpëtu tha edhe 2 persona tjerë. E ajnë të e po buziri shqipe është në qef për shkak se ju ka ek temperatura, ju ka ek dhimbja, tensioni, a din shqipe kur ti e infektum i somura, din je shumë keq. E ta është të kesh, po më bëhet qivi shqipe që është miraj, se mu ka dhimbt. Na u ka hop shotgoni buzerit, amo shotgoni shqipe... Seems like he's getting better. S'pëdi. Okej, ta sheta që ka bëna thët. Por një me se ku marru shqipe mi u thonë që atje ku keshun e majirët, më vishin plët telefonata. Më ka nërë telefonata pi Rikit, më ka orë telefonat pi kësoj plakës, pas taj më ka orë telefonat pi këti, kështu që nërmal shqipe duhet pa tjetër këta me shku mi krysen pjesë të story shqipe, okej? Janë shqipe pjesë pa tjetër që duhet mi kryja, den. Kështu që po shkojna pra mas pari të kje plaka, ta shime qa ka shqipe kja, se duhet me ja kry shqipe në pjesë e storit, pa tjetër duhet. Adin. 17% bateri. Kse, benzin. Qip buziri.
Eddie said she'd heard enough of my whining to last her a lifetime. Sounds like Addie. How's the arm? You know, it's about 50% there. Sorry, a little amputee humor there. But seriously, though, it's like I can still feel my right hand, you know? Okay. I think they call that phantom pain. Yeah, that's what Addie said. Man, it fucking sucks. I feel pain in my finger joints, you know? Like, after a long ride, your hand gets gummed up. I go to flex it and... Anyway, I gotta get going. Skizzo's got me on farm duty. Gonna see if I can pay off these damn pain meds Addie has me on. Later. Okay. Që shpeshia që pe buzej më thirrja dhe më tha që është mirë edhe më tha që e kanë shtin punë. Po dojnë me shtin puna, e kanë shtin punë, nuk I di veç. Duhet me shumë e këshirë pastaj. Erdhëm tek e plaka. Deke, thanks for stopping by. What's going on? Remember Larson, the guy who spotted that cow in Marion Forks? The one I told you about? Yeah, I remember. Well, he went back out there to see what else he could find. He hasn't come back. We think he's been taken by a group of drifters who've been moving through the Belknap wilderness. Shit, where was he last seen? A building on the east side of town, the old Wagon Hotel. Yeah, I know the one. Thanks, Deke. I appreciate it. Okay, për një person shqipe që pas ka shku me një vend I kësaj edhe nuk është kthy. Hey, Zanny. Okay, ka shku edhe nuk është kthy, dhe me thonë që tu qenë ka. Na shqipe shkojna, që tu shkojna me fest travel. Shqyqyr shqipe këta fest travela që na kanë pështua, pasha zotin. Fest travela shqipët e mija na kanë pështu. Ka besa kesh që e konta benzinit bërë nunën. Gjatë 3%, s'po di janë shtamon, hajtë se na shtamon shballë. Se mos përgjojnë atjena, no? Që tu qenë ka shqipe aj, kështu që... Tucker, I'm at the old Wagon Hotel and I'm heading in. Do you see Larson? Is he there? Që nalt kuka. Okej, nalt kuka. Ma shpejt mërë. Oh! Me qaka gjujt mërë. Oh! Kuku. Me qaka gjujt mërë qaj ma ka drilla. Okay, duhet me myt krejt mas pari. I don't mean no harm. Just out here trying to survive. Same as you. Let's say you come out and talk a bit. Kill him. Kill him. Now. Run all you want. Okay, ikni atje. Lene njeri në radë vla. Qa po bonu pisa? Se po bonu? How you holding up? St. John, you know, I thought I'd come into town, find a drink, hang out with my buds. As soon as I cut you loose, you get the hell out of here. Oh, you don't gotta tell me twice. I don't know where the hell you came from, but Jesus, man. Go, run. Ha, shpatuam shqipe. Kuku e, që ta marrau dirë sa besat këshi jej. Okej. Doko që tu shqipe ke që. Shpak se qëtu patë D6-i, si scrap, ajo box of nails. Konta benzinit fix të une. Ok, ta shpik tu shqipe përshkojnë të kopi. Të ftyr djegmi të shaj qa ka. Të me thonë të ky. Festravelat për na pështojnë shqipe. Pasha zotin, në to e po sa let për muja me shku pjati atje dhe s'po lull në hiq. Vëshpak, qfar armë ky ka pas? Vëshpak, mujna me mush. Këta I kena të marrë me t'kit, me qatë rrug. Edhe kësi, pse jo, mazi. Se këtu më do këtë kam pare korgja shumë të ky kempi. Hey, Manny. Korgja pare kam. Don't be a stranger, Deacon St. John. Hey, Damon. St. John, I got a bounty job for you. I'm listening. You're looking for Ned Walker. Wears a red scarf. He and his crew came to the gate the other night. We wouldn't let him in. He killed one of my guards, then took off.
You have someone follow him? He's holed up at a marauder camp just north of O'Leary Mountain. I think you know where that is. No, but I'll find him. Okej, edhe ky shipe pas ka koka një njeri që ja pas ka myt dikën të kempit këtu, e më tha mu me shku me janë zonë, me ja myt. Kështu që koka shipe afër këtij kempit këtu. Çfarë rastësie? Okej. Po besoj shipe që se çta misionet e këtyre dyve, ta së plakës e të këtij fytyr djegmit kanë më kry besoj. Nashta mos janë kry vetëm tash. Do me thonë që atje koka, ha? Talk you there. Found Found Larson. He should be on his way back to the hot springs. Nice job. I'll have the Alki keep a lookout for him. More Rippers have been spotted moving north into Belknap. We need all the men we can get. Tucker out. Deke, we need him alive. Alive? Oh, come on. No. Why? Before he ran, he stole 2 bags of seed. Deke, we need those seeds. Ah, shit. We need to know where he sold them or stashed them. You're making my day a lot more complicated. Okay, fine. I'll chase him down. Deacon out. Okej, do me thonë shipe duhet me e gjetë se ja pas ka vjellë një do fara. There you are. Oh shit, there he is. Qa, kuka, ma shpejt. Ma shpejt. Piknina. Vince, man, come on. I know, you're not gonna get away. Fuck you, man! You hear me? Incoming! No. Shoot the pipe. Down. Damn you! Well, no, boss. Who was that? Is there someone out there? Hey, go right on! No. I gotta shoot the pipe. Wow, familjen. Mangup. Woo, how's it going, Lynch, man? What, is the camp not feeding you well enough? Fuck you. Thought you just killed a couple guys right off with our shit? Don't matter if a bunch of folks here die of starvation because you got what you need, right? Ja nisi bërë me ro. Get off of me, you son of a bitch! Hey, listen to me. Rick is gonna send some men for you. You tell them where you stashed the seeds. Maybe they'll just shoot you, instead of hanging you slow. What do you think about that? I don't know what the hell you're talking about. Okay, man, suit yourself. Okay. Hey, Ricky, I got him, and I'll send you his position. Send someone out here to pick him up. Do me thonë që ky misioni shqipe më duket u kon misioni I tjetër ku jo bro. Që ton që e kryta unë shqipe, kem duket nuk ke I kopit. Çe më I kopit ku koka? Aj. Që ky ke I kopit, a? Okej, vetëm pak. S'pas na benzin për këtu me shku. Kështu që vetëm u kthy, as për këtu s'kam benzin. Unë atër për po kthejnë atë kempi jem këtu pe mushje, pastaj po shkaj atje pra. Oh no, I didn't see him. All right. We'll bring him in. Lost Lake out. See you, Lynch, man. Deacon St. John, how have you been? Buzz, how's a camper's life? Okej, tash shipe level 3 pas na hyp. Okej. Muj shipe tash. Do sene me I marr këtu që janë. Muj me marr këto. Çto be marr? Okej. Që to be marr. Ta I kam, këta e kam atë mirën, këto çto. Okej. Ta e kam atë mirën. Atëherë shipe për çkaj te plumat edhe po iki, okej?
Should have new shit later. Stop by. Se pastaj kam shumë punë shipa apet, mu këthuj këtu, më duket apet ai plakam ka thirra. Ajo. Okej. Ta shoh shipe këtu se çfarë orën pat kjo. Oh, shotgun. Amo shipe shotguni mu nuk po më duhet, se shotguni shipon veç për ofër. E tash tin qose e rrukish. Okej, që ta e kisha marrë shipe, që të pistoletën. Edhe unë e kam një qësi, amo kjo komunësi është pak ma fort, që po ma qëtë poshtë. Dhe me thonë, damage-in e ko ma të madhë. Shtë që ton për marrë. E për kësi shipe kisha marrë një AVP, se AVP snipe, adin. Snipe on shumë e mirë shipe, si dhe mos për i largit. Okej. E tash sa për kallash shipe, e kam të mirë që aton që e kam. Po s'po di, njëherë s'po du me bles ashtu kështu s'kam shumë pare. është t'ja ble që ta ti ble ashta plumat se nuk dihet shipe se sa pun kena me pas. Ti ble që ta me t'kitat. Okej, edhe mos s'kam pare për momentin. Atër pypmi motorit, edhe kena me shku shipe na tash që qëtu nalt. Që na tha kjo kopi. Që që pi qëto. Po këthejna shipe pi qëto. Tash s'kena qa me bon shipe, adin po duhet 100 me mush me bëndë vesh pak. Këtu më duket nuk është buzeri mo, ajde shipe veç po kam qef me shku nalt. Veç po kam qef shipe me këshyr, a unë e kush këtu nalt mo. Yeah, he's a lot more cooperative all of a sudden. Sa buzeri këto. Nuk është më buzeri këto. So weird. You know, I really would have just left him there to rot. Okay. Yeah, you know what Iron Mike would say about that? Yeah, I know. See you, Ricky. Okay, dhe me thonë s'ko ka shipe, aj, normal, unë e pedi që buzeri është atje, po thash e rasisht, adin. Deke, heard you tracked down Eric Lynch. Oh yeah, Mike, I found him. I want to thank you for not killing the man. We're gonna have a trial. You'll get a chance to tell his side of it. Yeah, that's great. Yeah, too bad Campbell and Reed aren't allowed to tell their side. Hey, we got folks that'll be there, speaking qëto. on their behalf. And we got witnesses. It's the way we do things, Deke. Why don't you give him to me for 5 minutes? You'll have a confession. Thanks. You got it covered. Iron Mike out. Oh, mos. Ja, kajta nonën motorit, Hope. Copy that. Cope out. Ja, kajta nonën. Hey, Cope. The man he killed. Who was it? Men coming. Hey, Ned. No one You were saying something? Young kid. Everyone called him Gopher. Never knew his real name. These shrubs. Pipe bomb! Throw it! Uh-oh. Qa pat më në tokë, qa kanë vendus këta lapera? No, ma ngupa, qa ka... Copy that. Cope out. Wait, qa kanë vendus, shipe. Që kjo AVP-ja koka shumë e fort, shipe. Shifni. Tej për e fort koka shkja AVP-ja. Qa ashtë? Hey, Cope. The man he killed. Who was it? A young kid. He's dead. Everyone called him Gopher. Never knew his real name. Gopher. Mos e kanë qitë që tu në i bume? Like I said, a kid. 19, 20? No idea how he lasted this long. He was a good kid. Why you asking? No reason. If you spent more time at the camp, got to know folks, maybe you'd find a reason. Cope out. What was that sound? Check you. E myta. Hello, Ned. E myta. See you, but it's not. Qeni kësi. Një konte benzinit qibe, ta gjujna
Ta gjojna te motore. Ku pa bjen? Te prugat e trenit, okej. T'ja marrë mi shipe pra një fakt, një send që e kena myt. Okej. O, ujqit! Haha! Mytne! Qështu, në gjitë, shkullja facën. Shkullja, qashtu, aja krajnë, qashtu, fytin, qashtu. O, sa lezet, qashtu. Shkullja ke, qashtu, mos të lëshë uki, qashtu. Shkullja krejt. Qashtu uki, qka mërë? Mos e të doshtë të une rasish me ardhi, ma të une zone ta, ma zone ta ndërzej, une ma ka dal të une uki. Qka mërë, mos më të që mujnë me i pëshkallë. Ta shët qa pas kanë shipe këta këtu nalë, qfar kempi, shifne, më rujt pi hordave. Hord buci, që mera qëtë gurin. Hord. Ku që shbojnë ka. Ok, atër shqipena pa ikmi pi këtu. Vesh që jem të tut me zbrit poshtë, se shto janë të prit ata. Ok. Yeah, not bad. Ok, edhe qëtu është njone. Ajo, s'ka sen, ok, qëkojnë atë motori ma shpejt. Shkojnë atë motori. Që zombit te motori jam. A pi pëlqen motori, jo kinga. Allah i lema një motorin rahat. Sepse motori taulantit është. Mos janë hordet afer. Kuku. O bosa, a ka mundësi me ikpi te motori? Mundësish. You won't be hearing from Ned Walker again. Bring me his bandana. I want to see it for myself. Është pak a muj me shku te... A muj me shku... S'un pa mujsha. M'po. Yeah, of course you do. M'po qeni. Pa shkani në shpit ju i be... No. Ikse po t'jau. Mushe ma shpejt, mushe dhe ikom. Full më koka. Bro. Full më koka. Qka u bona budalun kështë. Qkaj te kopi edhe t'ja jap shipe këtë që e myta ato bandonën si shaj argument vërtetim. How have you been? Sorry, just wandering around. Okay. Nice work. Lost more than a few men trying to hunt down that son of a bitch. Next time, just come to me. You volunteering? Never thought I'd see the day. My bike. Go see Manny. If you got enough camp credits, he'll fix you right up. Okay. Ata shipe na kena kry më mduket. E kena kry shipe mduket me këton. You don't want to run out of fuel in the shit. That's for sure. Okay, këtu mduket s'kena mo sen. Okay, ata s'kena sen të ky. S'ki as në gjyrë tjetër, bro, në po kam qef me një... Okej. Atër shipe na tash pi këtu, po ikum edhe mduket kënina s'kena pun shipe. Kërka. Atër po shkojna tash këtu, se qëtu kena shumë pun shipe. Ekstrem pun kena të ky Iron Mike. Mas por të të shko mi marrë dinamitat. Edhe ky Rikim ka thirë ke gruja. Tash mas pari me Rikin ta kry punën, pastaj me Mike-in, se Mike i ka ma interesant misionet. Kje Riki vesh në të ma thij. Shipe, pe thom, pa cenzër, është të ma thij Riki. Isjem të dash. Se njëherë unë këshyrë kem me sy të keqë unë këshyrë ke njëherë, e tash kinë sa din po bona e mirë, ne. Got good shit in stock today. How's it going, Buzz? Okay. I'll top you Atër, off. shkaj pra të kja Riki, shipe. Edhe ta shë qa A group of men rode in, shot up the gate, and when we wouldn't let them in, they rode off.
Ah, shit. Which direction? They headed west, but they didn't go far. They set up camp just north of Eden Hill. I think they might be planning another attack, so I need you to take a look. Okay, right. Yeah, I'll handle it. Thanks, Deke. Okay, po më thësh që për kjo që disa njerëz, është pak që po ma qëtë një pikpytje. Një pikpytje me një vend qëtu. Okay. është pak se qëtu ofër automaqit mërë. Një pikpytja, bën me t'i qonë që kjo pikpytja. A bën me ditë qëfar pikpytje, qka të ndosh të? Muzika? Valla mërë bac. S'kemi ko për muzik, po... Valla është mirë pak me i argëtu këta. Që pianisin me kësy, shife ti. Që edhe janë të bashkanqit edhe dë tjerë. Hajde. Valla më falja mo taulont. Ik ma e? Taulont i shipe s'ka vak për këtu. Po shkojnë atash na shipe më do këtë pun tjetër. S'ki, Jo, më falni shipe. Që shipe? Një vend tjetër, më falni. Se më do këtë... Që atje kena pas me shku të një kemp tjetër. Më shpak. Ka cila rruke? Aha, pi onës tjetër, okej. Ndo këtë kënena s'kena diku pi ma ofër ku miro, Okej, s'kena. Okej, po shkojna shipe. Po të mja njës shime, opa. S'ka shumë zombi këta. Që atje, hordet, fankullo. No. Tash hordet I qajt tek ta njerëzit. Shifne shipe. Shife, hordet I qajt tek ta njerëzit. Shife. Ua mos më gjuni mu, apo do të gjuni hordeve. Come on, let's do this. Shifni shipe. Shifni. Come on, you can do better than that. Okay, I think that's all. O zot, jam më kënaqa, shipe, më kënaqa. Më kënaqa. Ua, në unë sa shumë. Okej. Okay. Tanner, where are you? Let Ricky know. Deacon, how'd it go? It's done. They won't be shooting up any more camps. Thank God. I'll let Iron Mike know. Keep... Okay, kthejna tash të kempi. Që shipe, I rated që shefituva sa shpejt qatë mision. Pi hordeve. Tanner, where are you? Cool. Let Ricky know. Deacon, how'd it go? It's done. They won't be shooting up any more camps. Thank God. I'll let Iron Mike know. Keep this up and you and Mike are gonna be best friends before you know it. Bye, Deke. Okay, tash kena mu taku shipe me këtë plake, se kena me shko me mor tritola shipe. Boni gati shipe tash për tritola. Ka qenë një epizod shumë I gjatë shipe edhe alo do vazhdon. Edhe pak. Man fun, se kena po shumë pun shipe. I got a job for you. You got a job for me? Yeah, there's a bunch of dead freaks. They're west of the footbridge stuck in the muck. I need someone to pull them out and take them to the burn pile. Got it? Marsh duty. Yeah. Get someone else, I'm busy. Hey, I'm getting you to do it. I don't know what Mike told you on your little field trip, but we got work to do. Here. Hey. Skizzo, he can't come with you, he's coming with me. Last I checked, I wasn't talking to you. Well, I checked in with Mike. I gotta go into the shit, and he's coming with me. All right? Like I said, I'm busy. And when you get back, you come find me. Ky Skizzo shipe kinë se dashte një punë me madhon mu, e unë I thash jam busy. Doesn't matter. E posta me këtë vajzën me Rikin me shku me një vend, na pas ka që Mike. Seriously, where are we headed? North. Ricky, I don't have time for your crap any more than Skizzo's. Come on, I'll show you. Mike told me what you did. I didn't do anything. About how if we seal the caves here, we can stop the hordes.
Never said it would stop him. Maybe slow him down. Look, are you going somewhere with this? Yeah. I just thought that maybe you decided to stay. I mean, not just because of Boozer, but because you wanted to help. Is that what you thought? Hey, back in the day, I did my share of runs. You did, but never anything more than that, and you know it. So now you're helping Iron Mike seal the caves? What did you want me to think? Okej, me këtë vajzën shqipena të shkue për duke qatë punën e... Ka e të shku me ti, qyqy? Njerë ke të shku kënina tash? Ta shumë konë të më qu shqipe kjo. A kena me shku bashkë me një motorra, me 2 motorra. Oj qik, qaj do më sidhë me si pinguin? Qaj të dosh me bo me këtë agregat? A few weeks back, we lost a man when this went down. Shutting down the infirmary's respirator. Respirator? Oh, God, Ricky, look around. If you're on a respirator out here, you're already dead. What if it'd been Boozer? Yeah, that's what I thought. See, we haven't had power for almost 2 years, but the transformers and the lines, they all check out. Well, at least they do here. I want to ride up north, check out the hydro dam, just to see why it shut down. Oh, no, riding escort, that's Skizzo's job. I don't need an escort. You lived up there, you know the area better than anyone. Deacon, you asked for my help, right? Now I'm asking for yours. Ka sa punën atë bom good. kjo I'm gonna gjinoj. go grab some of the guys. Nope. They can run. No, you're not. No, we're going in quiet. If we run into Copeland's men, I can handle them, but that wilderness up there is crawling with rippers and scumbags and God knows what else. More men, you know what that means? That means more attention. No, no, we're doing this my way. Okej, Fine, okay. Let's go. dhe me thonë që ky respirator, që ky respirator që për që është që jep rrym këtyne, e një farë si central, s'po jep tamana, nuk I di që tha, me shku me një vend me këshyrë sepse është ndal. The other night, in the infirmary. Would I have shot you in the face? No. Really? Oh. From the look in your face, you... I would have taken you outside first and then shot you in the face. Okay, so you wouldn't, want to get blood all over the infirmary. Uh-huh, exactly. Okej, dhe me thonë veç unë edhe kjo për shkojna. So kjo keto marrë ma shumë njerës, po I thash jo se mujnë ma shumë njerës ma If we get an problem early është. start, we can get back before dark. As long as nothing goes wrong. What can go wrong? Following you? Okej. Po shkojna bashkë të një vend që ky dikoni e një. There's some marauder camps up there we want to stay away from. Yeah, got it. So how did you end up out here? I never asked you. Same as everyone, I guess. When shit went down, I was 100 miles from home. By the time I got back, everyone was gone. Where are you from? Grew up in a little town outside of Portland. Would work in the city, couch surf, go home on weekends. Big city. Yeah, right. Only in Oregon. What was it like over there? I mean, how did you get out? I don't know. Luck, I guess. Roads were backed up all the way down the coast. One giant parking lot. Willamette Valley was a war zone. Everything happened so fast. I told my friends to get out when I left. I don't think they listened to me. I heard they nuked it. Portland? Yeah, I heard that too. Don't think it's true. We'd be feeling the fallout, right? Yeah. So, Q and Addie. You got a problem? Me? No. Come on. I didn't know. You rode with us a long time. I guess it, është pak kajnë natë të shku, aha, okej. I guess it never came up. I was like you. Seemed like, I don't know, keeping your distance was just a good way to stay alive. Okay, look, I shouldn't have asked. None of my business. That's why I'm at the camp. You know, chance to live a normal life again. Good luck with that. It's nothing serious. Me and Addie? Didn't look that way to me. Yeah, well, things happen fast these days. You know what I mean? Didn't ask. I wanted to tell you something. Shoot. Look, I appreciate you going to bat for me. For me and Boozer. With Iron Mike, I mean. Wow, you are getting soft. Fuck off. You've never thanked me for anything.
Yeah, well, maybe I never had any reason to. Okay. So where'd you and Iron Mike go the other day? Wait, you said that he already told you about it. He was pretty tight-lipped. I've known Iron Mike a long time. To be honest, I don't think I've ever seen him so, I don't know, depressed. Where'd you go? Sherman's camp. I heard that place was a freak show. It is, but we didn't have much of a choice. I had an idea about sealing the caves, keep the hordes from coming through. He knew where the mining claims office was. We picked up some maps. He's gonna track down some explosives. Your radio must be broken. Almost sounded like you volunteered for some shit. I'm riding with you now, aren't I? Jesus. You just wanted out of march duty. Okay, you got me. So what happened? Something happened. Nothing, Ricky. Nothing happened. He didn't say anything? Çama këto. Just no, nothing happened. And no, Iron Mike didn't say anything. Like you said, he's a pretty tight-lipped guy. All right, dam's coming up. Take it slow near the gate. No idea who or what might be living there. Got it. Okej, që shpëshjet që për erdhëm, se ken një muhabet I gjatë I këty në dyve, së në mojtë ata shkret me për këtu, jamo ken të fola, din që shto, jo anë jo. Are you expecting trouble? Okay. Yeah, always. And if we run into any, we're gone. All right, come on. I want to check the outflow. Kemi arë shipe këtu e na tash përdojna me ditë që on problemi. Down here. Duna me po shipe që on problemi këtu. Oh, që mërë pas ka si. Ajt mërë biciruka. Që ta shipe që ta bicirukat për janë ma jo problematika në këtë loj. Apo me ndëni edhe ju që ashtu? Yes. Shefni? Që ata për janë ma pak problematika. As nuk për të sulmën rallë në herë. Okej. Ta shojmë shipe që anë problemi këtu I rrymës që nuk po bën, nuk po punën edhe Oh, no. Hey, this isn't right. There should be more water flowing out right there. Yeah? Yeah, and you hear that? What? Exactly. If the turbines were running, you'd be able to hear the hum of the lines from here. Turbinat si janë të punu, po thot as nuk është ujë të qitë shumë për që ato. What happened there? Oh, çka po sa ndodh aty nalt? Same thing that happened to all the bridges. Smart men in uniforms decided blowing them up would keep the hordes from coming in. Hordes of freaks. Shërën e sa të menqëm. E kam prish urën për hordet mos me kalu anej. Ta marau dera qipe. Okej. Kua ja mëj? Çka e të bo me ti atje? Nashta mua të mprit me bo dishka. është pak. Ashtë të mprit kjo mu me bo dishka qysh. A du të me I mrena në tash me këshyrë. Jo me këtu s'pas ka. Oj ti vajz. Qaj e të bo atje bro pash zotin. Okej, vetëm pak mos o dësh që tu pite uj me I. Dhe me thonë pit që tu me shku që nej. Ja zbesoj, këtu më nashta muj me dekun. Qa thash sën muj. Opa. Okej, nuk e di, qka edhe njerë të kjep majmunja. As vet nuk e di qa mut janë të nejt aty kja si nuse. Ko ka mutu më prit me shku piknena. Farë budalic, po ti falë as ki goja. Dhe pa na vinë hordet këtu, pa na hajnë. Valla që tu pa pas në horde, s'ka shans që pëse loja është asesaj. Që këta qysh po këshyrin? Farë ftyrë. Prit ju qes në foto. E mëra, s'po kini qef foto me dola? Kesh, bus qesh pak. Që ta horde që I për janë të shumë tipa interesant, shife. Që ta horde, njucat më fali. Që ta njucat që për janë fmi, nuk e di a e din, janë fmi o bro, që janë infektu. Por që ato nuk janë të rrezikshëm se fëmijët në realitet janë dopta, din kështu, Might be useful. Come here, touch this. Come on. Për a kepi thot. Okay. You feel anything? No. Exactly. If more water was flowing, the turbines would be vibrating. Come on. Hajte prejk, po thot këto po, që se ka ma shumë ujë, janë nis
me dridh po thot turbinat këtu. Çej bjen për çato s'po ka rrym. Following you. Për çato po thot s'po ka rrym. Water pressure builds up from the reservoir and is pushed down through those pipes, concentrating the force of the flow, which goes right through to the turbines. How the hell do you know all this stuff? I had 2 older brothers who were always fixing cars and shit with my dad. He got me a job at Boeing when I was only 17. I was going to school part-time to become a mechanical engineer when shit went down. Did you ever see him again? Your dad, brothers? No. Okay. Come on, over here. All right, let's figure this out. Ta shem ku probleme qa. Well, this is gonna be fun. So now wait, what's going on? What are you doing? Çfarë të bëj më? We only rode together a few months, but in all that time, I never saw you volunteer for anything. One of us has to jump down there and clear the intake. Çfarë momente? I'm up. Më falë që i vamo Dikoni. Çfarë momenti për Dikonin. Kërkush këtu s'mundet me i këshyrë për pos hordeve. Ama kjo shive nuk pedin që e ka gjallë gruën se nuk ka këshyrë. Po normal adhune se më të ditë. Oh, but you can stand and watch. Okej, fali Shqipe. Qa është të bon kja gruja se pak shaka Shqipe, mos e merrni ofër zemrës, pak të bëj majgare o bro, se që 1 orë diçka jem të incizu, edhe syt po m'djegin, bile të bëjmë diçka i gore. Kjo vajza Shqipe, është të shku posh nuj për me pastrua mbeturinat që janë në zonë të filteri aty, për me hec uj. E Dikoni, e la këto me shku. Okay. Oh, it's now or never, let's go. Iq me s'po kjesh, kjo qëfar ftyr shumë i ftoft Shqipe, kjo pise i... What Dikon, që më këse dhe... It's pretty mucked up. I think I can clear it though. Run back down to the turbine. Okay, Just see if it's vibrating at all. Bese po thot që më i me pastru, shka po thot poshtë të turbina edhe këshyre preke turbinën, apo ta drill. Që se ta drill po thot, atë kalzë mund. Tash Shqipe, ape drill, ape bën sheki, prit? Ja, valla, s'ko. Po, ja nisi me drill. Që, ja nisi me drill. Ku shanë të bon bezon që shto... What if me... Që? Që shka të shbijate, që shkoll? Që shkoll, zë bët... Që shkoll, le këta var kull ma qajnë të po që shkoll. Allah i le pas shkoll s'kini këtu, që shkoll. Asë rrug s'kini. Ha. You feel that vibration? Yeah, but the power lines are still dead. What? Man, it couldn't be that easy, right? All right, come on, let's check out the transformers. Okay, shkëna të këshimi Shqipe tash ata... your dad and your brothers, what happened to them? I don't know. On my way back, I tried calling over and over, always got a busy signal. By the time I reached the house, it was deserted. The entire neighborhood was deserted. There were flyers everywhere, evacuation orders. I went to the closest refugee camp, but it was overrun. Everyone was dead. Freaks were everywhere. Jesus, Ricky, I'm real sorry. Yeah, it was a long time ago. Okay, ta shojnë ata Shqipe këtu, apo funksionojnë këta turbinat, apo këta transformers që transferojnë rrymën apo diçka që shto. Apo drill. Well, these are the ones feeding the lines going south. All right, any idea what's wrong with them? No, not a clue. Okay. Ja, valla qa që uj, s'ka ma shumë. Well, it might be a short in the turbine junction boxes, so let's just go down and check it out. Okay? All right. So, okay. What's with you and Skizzo? I mean, it seems like you're always on the verge of ripping his throat out. A few months back, Eddie and I caught him hiding outside our cabin while we were bathing. What? God, he's a peeping Tom. I told him if it happened again, he'd find out that my gun is bigger than his. Jesus. You know, if Addie was there, Skizzo probably wasn't looking at you. It was all I could do to stop her from neutering the bastard. Ouch. Right? Never piss off a woman who knows how to use a scalpel.
Okej, kena këto po shipe për me këshyrë, mos ka dhe këtu naj problem që nuk po hec uj, ose nuk ka po funksionon. Okay, got it. Po këshyrë mi mas pari kja vajza një tjenë. Here, I got the gate. Come on, ma derën. junction room's right around here. Okej, ta shojmë shipe se qanë problemi këto. Pas ka me pas horde shipe këtu, kësi fare zombi se Oh God, what is that smell? Freaker nests. From the smell of it, more than a couple. A peshe? Stay close. A peshe? Kur të ka shipe që si mut në për mur. How many Molotovs you got with you? Enough. Okay. Okay. Remember the drill. You light them up, I knock them down. It's been a while, but I remember. Okay. Ky shipe dikoni shumë i menqët, pi thot që tu mundet me pas. Edhe ato bashën strofull shipe. Duhet me ja djek strofull në besoj. Ta shpe kuptoj shipe më duket strofull këty. Kush e djegi mërë? A ke vaj? One over here. Got it. Gotcha. A ke vajza ja djegja? It's over. Që ato nuk po punojnë këta turbinat, shka ki këtyne, se kanë bo strofull këta këtu. Kanë bo strofull. Light her up. Djegja pet? Djegja, luja. Ready? Oh yeah. You good? Yeah. They really don't like visitors much, do they? Well, can you blame them? Well, they better get used to this shit. You know what? As of today, I'm claiming this for Lost Lake Camp. Power to the people. All right, let's check the junction boxes and get the hell out of here. This is it. You ready? Yep. Okay. Down. Opa! E pruni rryma shipe. Opa! Yes! Houston, we have power. Nice work. I couldn't have done it without you. Come on, let's find something to block the door, and I don't want to have to come back up here every month to clean this shit out. Wait. You're gonna be here in a month? What? No, I don't know. Would you just... Jesus Christ. I'm just fucking with you, Deke. Come on. Valla Dik, po ta lun ka pak, ja pas pe kopteshti. Po ta gjun why'd you ask grepin. about my dad and my brothers? I don't know. He just, you never mentioned him before, so, you know, I'm sorry if it's something you didn't want to talk about. A ke maqeni me dal? In fact, it reminded me. Opa. Okay, Ricky, not now. You can ask me later. No, hey. Maj? Come on, we gotta get moving. Ej. Ec më shpejt sa ka dalsh me ishe kona aty, po din me kësy pinaltit se dallan dyshe në Hey, you never asked why I stopped riding with you and Boozer. Was I supposed to ask? I already knew why. Iron Mike's bullshit. God, Ricky, do we gotta do this now? We had been riding together for, I don't remember, a couple months. Deke, come on. Okay. Okay. There was this one night, and I remember it really clearly. It was snowing outside, and Boozer was snoring. You remember how he used to snore? I swear I thought he was going to bring a horde down on us, Yeah, right? well, that pretty much hasn't changed. Anyway, you thought everyone was asleep, and you were sitting outside by yourself like you always did, and you were staring at something. You didn't sleep the whole night. Let me see the photo, Deke. Come on, please. Okej, dhe me thonë kja Riki shipe këti thonë këtia e din pse une se këta tret pos kanë vozit ma erë shipe me motora. Edhe kje Riki ko ka konë me këto, me mu edhe me Buzerin si loj shok. Të tret kena vozit.
thjesht me kësi motora. E po thot, a e din pse unë mo nuk kum vozit me ju. S'kum dal thjesht. Tha, kum po, kur na kon me një kabin, buzeri ju kon të fjet, e ti tha ke dal jashtë, edhe non stop tha rrishe vet. Bëma foto, me qenë foto Sara shipe, gruaja jeme, gruaja e këtij normal e jeme po. E kiam duket po xhelozon? This is when I knew. What'd you know, Ricky? That I didn't want to end up like so many of us here, we're trapped in the past or running from it. I want to look forward. Okay? Not back. Pi thot shipe këti, po duhesh me këshir për para, po thot mos me këshir mbrapa mo. Sa po më shipe unë me kuptu, unë e pi pëlqej kësaj, se qysh me thonë, e keni vrejt edhe ju, tash s'po di, do e shojmë. This isn't what you think it is, okay? A mo dika një shipe loyal po të reguat, burr me mjekër. Opa, riperat. Oh, riperat shipe. Are you sure it's them? I saw the mark on his back. Që ta shipe, opa. We're from Lost Lake Camp, Iron Mike has a treaty. Qaj tu bomi se këta s'kan bes. Well, that was a really good idea. You wanna try that again? Kjo po menën se ata janë të mirë, mëre këta janë mazi se ata zombet, këta janë këtë ftyrë të prej me këta muta. Stay put, keep your head down. Yeah, how long you been a camper? Well, you assholes are kind of far from home, aren't you? What the hell are they doing up here? What the? No. Why don't you drag your asses back to Iron Butte and find the shithole you crawled out from? Iron Mike has a treaty, goddammit. It's my mom. We're from Lost Lake. We have a treaty. Okay. Oh, no pause, huh? Far north, aren't you? Huh? You don't want to get too far away from Carlos, do you? Putting covering fire. Queenie, eh? What? How about we just leave you here to bleed out, huh? Make all the freaks out here happy, yeah? Huh? Isn't that what you want? Oh, gati mytën. Oh, e kema këta. You can all just go straight to hell. Oh, yeah, nice and good down there for you, huh? Set him free. Now. I think that's the last of them. Okay, të fundit. Okay. Ta marrë që tonë për çdo rast. No idea. Back in the day, dealt with a few tweakers who acted like that. I think they're on PCP or whatever that other shit is. Okay, so po mu isha me mush. Remember? That was becoming a thing before everything went down. Right, yeah. Come on, let's see if they messed up our bikes. Okay, so po mu isha me mush. Iron Mike's treaty with these bastards is gonna hold? I don't know. Fucking rippers after what they did to Boozer's arm. After what they did to Dick! Lisa. What? This was clutched in one of their hands. What Ja happened? qeta qet Did you letrat e guys have a dora run-in, aty you ne. and Boozer with the Rippers before you stole the antibiotics? Well, I don't know. Look, whatever Carlos thinks I did ain't gonna compare to what I'm gonna do to him if I ever see the son of a bitch. Come on, let's go. Okay, Okay, we have to follow the line south. Check the transformers. Make sure they're all good. Okay, I'm following you. tash jena shipe na të shkue për shtëpi, mirë po duhet me shikua dhe këta farë. A kanë rrym këta rrugës, këta trofat. It's a long story. Okay, I was a member of the 10th Mountain, part of a forward unit working with the Northern Alliance. Shit, I didn't know you were in the army. Why were... You want to hear this or not? Sorry. We were advancing on Mazar-e Sharif. We got ambushed by a group of Taliban heading the other way, and they were in flatbed trucks, decked out with ZU-23s, modified anti-aircraft guns. Big guns. Yeah. Really big fucking guns. Our Humvee exploded, went over a cliff right into the Hari. You know how hard it is to drown in Afghanistan?
It's hard. The place is one giant goddamn desert. Anyway, I was thrown clear, and when I came to, the Humvee was upside down in the river. I swam out to see if anyone survived. I pulled a body back to shore, and I did that 7 more times. And by the time I pulled in Tanner, my Sarge, I was done. And when I came home, I don't know, I bought a bike, spent a couple of years on the road, just moving from place to place, and To farewell? You grew up around here, right? Yeah. Okay, so by the time I finally settled down, I got a job at a bike shop run by this old guy named Jack. And he ran the club. The press, that's what we used to call him. He patched me in himself. Wait, Jack. I remember Boozer talking about it. He was in prison or something. Some bad shit went down, and he ended up taking the rap for the club. Sounds like you guys are pretty tight. Okej, këtë të regu shipe kjo dikoni diçka kësoj vajzës. Chab, she. Oh, shit. There had to be one, right? Let's come back in the morning. You can get whatever tools you need, and we'll finish it up then. There'll be fewer freaks out. So no hot shower tonight? Okay, but I want to show you something first. Ricky, it's been a long day. Come on, you know a lot about the freaks. I just want to show you something you might not know. Come on, we're out here anyway. Shit, okay. Let's go. Okay. Can I ask you something? Like I said before, could I stop you? Why are you still flying colors? I don't know what you mean. I mean, why do you still wear the cuts? You and Boozer, it's not like you're trying to recruit anymore or staking out territory. Now? A couple of guys I worked with at the plant wore colors on the weekend. I asked them about it once, and they said they wore them as a way of saying, fuck you, to, I don't know, cops, authority, the government. So what are you rebelling against? Whatever's left. Look, we wear them because we wear them. What do you want? I mean, no idea about Boozer, but I ain't trying to say shit. It's just... the cut? That's who I am. I've done a lot of stupid shit in my life, but joining the MC, well... let's just say that it's... Va, qa po dal me më të regu kja, po ne jem konë këtu. Se kja vajza Shqipe më tha mu se më fani Shqipe amo sun po foli kur po janë këta të foli. Besëm nja, besej që po e ngajmë këta që po folin, tash kush kupton mirë. Qështu mua bet këta po bajnë kja pe pse piman këta tatujat, ti e buzerja, ne kneja, ki mu këtu se këta kinë se në konë me një grup atër të Mongrela, se ty shishën thirë, me që si motora, e kja vajza pas ta i tha që aty Shqipe ku boni qaj banderi si me rrujmë që ketu prish, po të më tash me në req, amo ky dikoni i tha nesër, se sot jam i lodh që të nesën sabah vina e regulojna. E kja vajza i tha, dhe me thonë son të skemi rrujmë në atje, e tash kja vajza i tha, hajde me një vend të tregoj se qka kumpo une. E në ka pru Shqipe këtu ko jenë horde mas shumë të që konë loj Shqipe, sa u mil horde thirët që këveni, une këto e njo shumë, adhe në mo për këto nësë besej në najkush që nuk e din, amo më ka prun kje këtu besej për me këshyrë se sa horde ka këtu. Në realitet une e di po... What are we doing here? I've seen the Nero death trains before and hordes. I know. Not like this. Qyre po thot, nuk e po si kja. Që tash e po se sa ko. Qyre. Qyre. I've come out here a few times to see them. They stay in those old machine buildings and they come out every night like someone's ringing a dinner bell, right? When it's morning, they go back inside and what, hibernate? You mean you never went down there to see? Aha. No. One time I got way too close and a dozen of them started chasing me. It's like poking a hornet's nest. Come on, let's get out of here. It's getting dark. A e vrejtë Shqipe edhe dikoni kur e po, u që ditë kështu, synt. Me demek s'ka po ky që si horde. Okay, anyway, the other day, I saw something you won't believe. Really? You want to talk? Alright, let's hear it. Wait, let me guess. You saw a Nero helicopter. Wait, how did you know about that?
They've been spotted a few times, all over Lost Lake. Shit. Why do you care? It's not like they're here to help us. From the sound of it, they shoot on sight. I don't care. Oh, sounded like you did. Po afër campit më ko kanë këta hordët, shifni? Afër campit o bro. Ma në fund më rrinja mo. Okay. Ma në fund shqipe. Hey, where the hell have you been all day? Queenie, Nice to see you too. Yeah, well, Skizzo said you and Deacon took off, and I was worried. Addie, I'm tired, okay? Oh, that's rich. Hey, Deke. Thank you. Yeah, well, just let me know when you're ready to tackle that transformer. I'll be around. Sure. Bullshit. What is your problem? No. What is your problem? I just said I'm tired. That's it. Okay. I'm sorry. Like I said, I was worried. It's not like you to just take off without talking to me. Okay. So that's it? Këse Zokja shqipe u nervozu që kjo Riki ka ik pi këtu pa I tërgu asaj. E pyti Queenie kon ju anik ne e që si sene. Se këta dyjat se shoqet ngushta din e kja Riki shqipe keni vrejt po ka pëlqim të une se këta jë njof pi moti. Ama une shqipe që e kom pos Sarën ma irët e normal që s'kom këshyrë tjera. Ky, dikoni. A që aty nalë ku kësaj aja që u zhvesh aty s'pa të shonë s'pa e këshyrë këse këtë këshu qonë të bon tash. Gruja I ka dik, qysh po thua tash nuk e dim shqipe na. Nuk e dim shqipe të mija. Deke, long time no see. Kështu që shqipat e mija, loja ja ka nisë mu bon alo ma interesant. Shumë ma interesant. Ti mushmi që ta. Dhe besaj që komu kon pastaj aksioni ma I madhi lojës shqipe ku kena me shkue te Iron Mike që na ka thirë shqipe që mas po I kena me shkue te O'Brieni pastaj kena me full me Iron Mike mi marrë që ta tritola Skizzo, speaking of Skizzo, I wonder what the hell he did all day. Atër shqipet e mi ata u lonte me që ka shpe përfundojnë këtë epizod. Shumë fajmë deri shqipe për juve që po mi shikani këto epizodet kësoj lojes. Normal shqipe një loj si kja ja vlem bro me shiku dej në fund. Edhe me e bo like, një super loj, se di, na ka knoq gjithve dhe është të na knoq alo, nuk e di shqipe. Edhe pse, po është e gjatë loja. Jene të po shqipe jem të munu, bro që përshem o tash që 2 orë jem të incizu. Amo jo e shini videon ma shkurt, amo 2 orë po ma qëtë mu. Jo e shini nështë ta 1 orë e dishka. Sa jem to e lujt që për këtë loj, është e gjatë kjo. Tash, na jena ma shumë se gjys e kena kry. Nashta, tash nuk e djeta sa epizoda janë, komu se jena ofër fundit, po shqipe, është loja shumë interesant. Edhe besoj që ja vlen dej në fund me shiku, okej? Nuk e kini pa tjetë me e shikue për një dit këtë video, se nashta është shumë për ju 1 orë e gjys me këshyrë mirë, po mundi me rujt për nesër kështu me rrok. Kështu që shqipe të mija, kjo ka qenë fundi, shpresoj ka pëlqyer komu si kush e ka po dej në fund me më tregun komente edhe me bo like, comment, subscribe, i rujt zoti, dhe shpasoj falem 308 edhe mirëpafshim.